Anya laki din. Ay, naganak mo gaya mo ni Lisa lakay. Ida ka ang bambay. Dahil Monday, nakita ka impus ni Lisa itipis baw. Ay, kasta ka de. Ikatluwa nga runan ti anak na. Kaslawan pa'y 2 taon na, tinauna nga anak na. Awam mo talaga, nasurok sa lang nga makatawan ngam day, naganak manad. Nalaing ulay anibilting. Kitaam ka nakaduanan. Iswa nakaluslo siyang ni Anita. Saan pa ikidi na makaurornos iti bagbagi na tiyawanan ba'y na babae? Kahit nagpana naman nga gasawa. Ora ni Berteng. Kasla nakapultot iti may sa dosena iti itsuranan. Oray po lakay. Awan to pa iti manuabulan ti anak na. Masikog tumadaan de di Alisa. Anya laki din. Ay, parigat lang arunan na parigat iti panagbiag. Ngam isoda, anak damat nga anak. Ay, salbang! Apay gaya kas na tilangam abirteng. Ha? Apay tataas yung. Ano ti parikot mo itilangak? Ikan anak ni bakat mo. Ngam kasla saan ka man anaragsak Ano ti kayat mo asawin tata? Kaputakan anak na agpagpagkakaklatan. Ano laki din. Si kamat gamin Awan pa'y 2 taon na tinauna aputot mo. Pinasaran mamaadagusan. Una yan. Ne, anya ka din dahil ngay bagbagayaw tata? Katpod numat san Adaw ti pampanunuta kita, tataas yung. Nang runa kit karkarwar lang ni bakit ko di ospital. Pang-aasim ta sardengan nak ko ma, tata. Ti ko nam kaide. Podno ti bagbagak. Ita, takan anak ni bakat mo. Paginanamat ngamin Sana kasta atira ka atira. Hadya laki day. Anya? Nagriga ti panagbiag. Ngam ni bakat mo. Ray talaagan anak matan ti kukuan na. Ay, una yan. Ay na, si kabot gayam ti masabat ko Lisa. Ha? Apay na Anita? Unay day tanalagam. Kas kala naganak iti may sa dusina, iti kas na nga tsuraam. Anya? Ay unay kan? Nalabas kayo matinag sasao? Katpod no mati bagbagaksan aya. Agsarming ka nga tatap no makitam ti tsuraam. Anya? Awan pa ngamin 2 taon na tinaw na nga anak yaw. Sa ita kan anak mo manan. Ay, sigurado da ita. Awan tumanan makatawan ti may ikadwa nga anak yaw. Masikog kan tumanan. Ay, nagalas talaga ti pinagsasauyo, Nana Anita. Uray pagsasaruno ti anak may, awan bibiyang yaw. Kaputasan kami matadwaw dawat ka na kayo, iti isasaang may, maawatan yaw. Ha? Day tabiyag yun ti pakibiyangan nyo. Saan kat abiyag ti sa bali at tao, maawatan nyo. Ay, nagalas talaga ti ugali da nga Anita lakay. Ha? Taapay ba kay? Anya timbaga na king ka? Nakauyaw! Naku nana, masigurado na ka no nga awan to pa'y makatawan ti may kadwa nga anak ta, adan tumanan sumaruno. Awan na talaga nagdumaan da nga gasaw. Anyat kahit mo asawan. Oray ni tataas yung. Kastamot lang timbaga na kanyak. Hindi pa'y napanabulan. Saan ko ngayon kaskasaw? Sa ita, kastagayam timbaga ti asawa na king ka. Manakibiyang da talaga. Ay kunamot lang, wag daw-dawat ta kadakwa da iti pakpakanta iti anak ta. Dahi tangarod kay. Nung makasaoda, kunamlano, ay, kumbayamon ba kay? Nagasat ta, gaputa na paraburan ta iti anak. Ay pudno day talakay. Nagasat ta, gaputa danduang anak ta. Isuda ngay ko ma, manumot tan atawon ang nagdandan na da nga agasawa, ngam awam matlat ta. Awan tabaog may ni tataasyaw. Marurudak tay parupak king kwa na, kunak tumay. Ay, saan asyak ti kaskastada? Ay, kita man pa nga inawis na iti siya. Tasan mo nga inawis ni Birteng. Asaw? Maawis ay dayjay kay saan? Ha? Amo tayo batan akan anak lang ni bagat na. Iso ba sigurado
Saan na makasat day? Ay, huwag mo kini asikasun na, ni baga na. Ay, mas dawak man kami. Iti kinapaspas na day aberte. Ha? Awan pa'y 2 taon na. Ti inauna nga anak na. Hanggang na, kan anak man na ni bakatan. Ay, jalaki day. Awan parikot iti dayta, pare asyong. Nagagod na mga gasawa. So, masigurado. Saan na pagparikutan, ti panagsisinaruno ti anak na. Ewan mat kindi Hanggang ahay kita ak mambat iti itsura ng agasawa ita. Ha? Ay, kaslada, naganak iti may sa dosina. Hay, pagpakawan! Ay, na yan. Aniya laki din. Naimbag kayo pa'y Nana Anita. Bigbigat ang nakaragsaang kayo. Ha? Nagmayat iti pa nagpagaak yo. Kita man kami dito na eh. Ha? Ni Maring Lisa matday takat katawaan nyo ti post na iti Facebook, Nana Anita. Kasano sana ka makakatawa. Kita man kami dito talangada. O ba na ti maikadwa nga anak da. Sakit ti inaaw na sumursurot akaslaan niya. Ha? Ang mga nuawan tumanon ti manu abulan na ita maikadwa nga anak da. Masikog tumanon ni Lisa. Ure putam. Ne? Kanyangay kumatiparikot iti dayta. Di uray man binulan nga aganak ni Lisa. Ket awan parikod tayo, Nana Anita. Si kakit di mo. Talaga nga isakit mo mo't ni Lisa niya. Ay sakit ko talaga tasaan mo't ang nakakatkatawa ti panagsaruno ti anak da kiniberding. Aniya? Ti saan na sayaat, dahita panaguy-uyaw-yo king kuana. Kat katawaan na ni Lisa. Nimbag pa king kuana, taada anak na. Ha? Si kangay bao. Nene. Ada ka di ibagpagam bakla? Ay awan Nana Anita. Ay ala, labsan kayo bang. Kisti sa banan daya bakit Anita? Awan at talaga ka preno-preno tingiwat na niya. Ay nakulamon kumari. Anya nga tayo ti parikot na nung nagsinarunod ti duwang anak me. Ha? Nimbag ka pa'y kidi tadaduang anak yo. Isuda nga'y, kini asyong. Manuntawandan nga dindin na. Bakit kinlakay da? Ngam baog ngamin day nga Anita, iso asaan na magkaanak? Isuman? No saan la adakas kumati agisawang iti sao? Hay, bagak kumakat. Ay bagam, tapos nakam ti awanan bain. Hapay, isuda lang ayang agasawa ti dakabailan na ngagsawsao. Ibagak at talaga numapunwanak punak tumat. Makapasurun na talaga daya bakit Anita? Bakbakitan nga awan manaknakam na. Bakbakatan abaog ko nam kidi Masair no masair. Amin tumang ngamin kat pakibiyangan na. Hoy, anya laki din. Nay, kasla lumuklok magkaalay sa. Ha? Lukmag mo day tawan na masikog kamanan. Anya? Ay, nalabos kayo at talagang agsasauna na Anita. Nalabos nga ibagbagamot. Salsalod-sodok lang, nulukmag mo day tawan no sikog mo. Anya kumangamin ayati pakibibiyang niyo. Uray pa ibagak amasikogak manan. Hay, kunakon kat. Hay, naapo. Napiapay kanyak tadadwang anak kon. Si kangay ko ma, baog. Anya? Ay, tanangam day ta pa nagsasaom si Kalisa. Diyak lakitin magusto day ta pa nagsasaom Ha? Masair kayo madgayam. Masair madgayam tirik nayo. Ngam no agsao kayo, no anyat pinanunot yo, isawang yo. Diyak kayat day ta pa nagsasaom Lisa. Addan tulaal daw mo kunaktumat. Alawanan, baog. Saan ang makanak? Saan bag? Aniya? Ay, tiawanan pain a babae.
Napudot lang nga ron ti panawan. Napudot pa lang ti ulom. Una yan. Hay! Apay aya, hanya manan ti pagungong tamon aya. Dayjay man Alisa, no agsasao ko ng lanusan na makapasair ti bagbagana. Ha? Hanya ti baga na king kaaya. Baog ko na nakidin! Ay na! Adan tulal daw na nadya babae ko naktumot. Hanya, imbaga na ti kastakig ka. Wan! Imbaga na itay nagsabat kami. Hayala, bayam, tasak ti baka mo king kuana. Saan na nasaya day dyan imbaga na king ka? Talaga saan? Nasakit at talaga tinakam ko lakay. Numasabat mo pagsasawan man? No saan ang nilisa, uri ni Berting nga asawa na. Sakit tinakam ko talaga. Ay, nasaya at nasabat ka, Bertig. Ne, apay ka day, tataas yung. Lumaminsan, bagbaga ang man di bakit mo. Tapay, anya ti basol ni Lisa kada kayo, tata. Kahit nun ay baga na kano kini Anita abaog. Agasam man day ta panagsasao ti asawam. Anya? Panagsasao ti tao ngawan malaknakam na. Hay! Mabit man lang, tataas yung ha. Ah, Amang kid di mo nun ni bakit mo nga min, ti mo na nagsao-sao, kani bakit ko. ha? Doa kayong agasawa, saan ka day? Handa? Namin ano yung imbagbaga kada kami, nagsasaruno ti anak may. Awan pa'y makatawin, kas kadaan niya rita. Ibaga pa'y ni bakit mo nga mga nuawan tumanin makatawin ti may kadwang anak may, kit masikog tumanoy. Ne, ikit punumat san aya? Kit nupod no day ta, apay nga raw amasair kayaw, no ibaga na mo't abaog kayaw. Ne, naulitan na. Pakibibiyangan nyo aya, ultimo panaganak ni bakit ko. Ngam no ibaga mi abaog kayo, agsakit tinakam yaw. Ay, anya laki iday. Isuda pa iti daganas na ngagsakit tinakam na. Kat isuda mo ti mo na sumanao. Day tangarod kay, bimakit kilima kay dala nga kasya. No saan kumakas di ti panagsasawdang agasawa? Saan ko kumamot ng ibaga ti kasti abaog dahi nga Anita? Mala bay amon, ta nagsarita kami iti dayjay nga tataasyaw. Agasam man, tayong pulong na paigayam kinilakay na. Ay naku dahi nga bakit Anita? Naglaing nga guyaw ngam no pasubyan iti sao, masair mo't nga rod. Kasjay da nga agasawa, bakit? Naglaing da nga agsaw, ngam no isuda ti masair, kunamla no isuda ti biktima. Imbes nga isuda ko matimang isuro iti nasaya at ta inaunada nga amang ngam data. Ngam saan mat, ta isuda mo tinauyaw ngamin. Ultimo pa nagsikog, at da maibagbagada. Siguradaw, awanton ti may bagbagada gijay, gapo iti na ibagam kani Anita, abaog. Nasakit tinakam da bakit? Po ay dagiti nga ubing, makaayo kayo, makapaikat iti bambanog. Neng, da kayo madgayam na Anita. Aywan, itay kayo pa'y abuy-buyaan, nakaragragsak kayo nga agiina. Aywan kastoy talaga ti karagsak ti maadan iti anak. Uray ibagayo, nagsisin narunuda. Si kakit demot, lipatam kumamutan, tinailawlawan nga na ibagbagami, idi kada kayo iti asawam. Ni, nakaskas dao, mantakasta kayo ngagsasaw itanana. Naamiris ko, asan anasaya at dagijay. Aha, ti kunayo kide, naamiris yu laang, idi na ibagak kada kayo, abaog kayo ngamen, iso asaan kayo ang makaanak. Uray kasano ti kinado ti kwartayo, na umot anak yu ang mga iwan kada kayo no bumakit kung lumakay kayo. Useless! Aniya, isuasan anasaya at aguyaw-uyaw. Nang runa no amu ti tattao ti makagapo, no apay asaan kayo ang makaanak. Maawatan nyo na Anita? Wan, Lisa naamiris ko amin dagiti saan anasaya at anaibagbagami kunakmanan. Itapay, bakit kan lakay kayon sa kay Agamires? Hay, una yan! Diyos mio marimar! Anya lakit din! Nagtuok ti aguray diti auditorium. Apay ayang, mabisin ka manan.
Nagmerienda ka itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang nga ro dun. At dapay la programa mo ta kastoy. Siyempre agasam nga ta 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awaten ni mama nga ag-retire. Kwartalaang yadda di ta panunot mo. Kunamot la no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam da ita nga kinaagom mo. Anya laang mo't nga ijay paggigyanan nyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi kuhain namin? Ay, ma'am! Congrats! Oh, manang los. Agyaman nagtaymay ka. Ay, grabe. Nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamiss ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung mutan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka mutan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit laang. Kasarsaritak na ito'y best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka mutan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinin dagiti apo ko. Ay, alaklangan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang. Tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam. Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man laangan, mama. Nakarekreklamo kasi karoni. At dapat nga rod papanak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kun ti panagsangsangit dagiti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka di ti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko. Ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwarta man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ibaon mo pa'y lang mat na tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang ted ni mama iti igatang. Abay, umiyan ka di dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan dito yun. Anya, ay dinakman raba ka nakasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. At siyempre, 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos sige. Dito'y nga ro din balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga ro din Tap na makapag-game sakmutan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang itimakan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadi mo ilaang dito'y silid mo? Silid ko, kunam. Katwan, itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon da ito'y pagturugam.
Kano sila jumat nga agasawa da ito'y. Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay. Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo auditorium? Wan, aw-awisan na ni mama ang makimiyembro ijay asosasyon da. Saan mo ngay palubos? Ibusendan tupay ti kwarta ni mama. Talaga saan? Adda kadikan ka ti ATM ni mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mo ta. Imbagkan ka, taik-ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludak kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apay anas ka na maamuam. Isugal mo tumilang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya kasarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakan kwa na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano, Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab di ta kusina. Umanay mutin ajay 10,000. kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Ay, jak amoy ti day tao. Nagsadot mo't ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumbat nga games iti cellphone. Day ta nga minti asam na nga aramidan, mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadon. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, mama. Ay katwada. Kanje pag-grocery mi pa yan Ay won kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na mama, umay na kayo na dawatan iti kwarta dayjay. Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta ang mga nulibasin ng alaan. Sikan samot taon ti agaw-awir ka dagiti apukom. Ay won nga roon manang. Ayan nga ni mamada. Aglablaba. Nimot lakay na, agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, aggigames ijay cellphone na, di na kayat ti paisturbo. Kasanungay ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awir ka mo iti apo ka. Bakit? Anya day talutluto masidaan. Dinengdeng day to Anya? Sino ay tagsida iti kasta? Day to'y ti kayat ni mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente, kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay basta. Karne, ti kayat ko, asidaon. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no ang mabisin, mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidan. Jakman ammo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, mama. Ti kinasadot day tasawam. Uwan nga rod. Day tamat ti problema kan kwa na. Siya kami na tinagbaybayad ka dagiti kasapulan nyo. Yak mat agririri.
Agam ad-addan samot ang nagbalin asadot day ta asawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan ang mabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, mama. Ay, kaya't konti ag subli jay balay. Anya? Kaya't mo ngagmaymay sa kay jay? Asino nga itimang kita kan ka? Amok kat akwartak laeng ti kayat yo. Mama, saan kamat nga agsao iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawon ko idi kapigpig sa akpay. Isu nga ita. Kaya't kuman mo taragragsakan ti biyag ko. Mama, O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Katangak ti kayat ko akanan. maawatak, mama. Di kay madanakan. Saan kayo abay-bayan? Ngam kayat kumit nga enjoyan ti biyag ko kas may sa apensyonada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay, Ing kaagaw awir. ni mamangay. Agawi din ije balay. Anya. Abay, inong tam? Saan? Ngem na amuan na asadot ka. Ah. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom. Tabyagan na kami mo't a pamilyam. Ayan ni mama. Dumawatak man mo titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo manan ako nakon. Panggasolinak lang. Nagawi din ni mama. Pudno. Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwartakan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Anya nga ay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasaan da ka palubusan dagiti anak mo, amakimiyembro iti asosasyon. Iso da ka day tagdesisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga iso da tagdesisyon para kanyak. Takabaelak pa'y matday tang arabitan. Iso matday tati kunak. Ada mo tricycle la si Mardeng dita sangwanan ti balay mo. Jay buridak ko da ita, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitaan. Di ko na, umay na kit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabiit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Diyak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti ipaspasada matricycle. Aging gakadita, siya pa iti makaamuamangtad iti paggasolinam. Italaang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta? Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko? Kan saanak apara pundo iti kinasadot mo? Unay mo't ni Mamanaya. 40 atawan ang nagsaksakripisyo para kada kayong anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man langan. No kabaalam ti agsugal, kabaalam mat ti agbirok iti trabaho. Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik naak. Nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo.
Agrigat mo tagbiro kiti trabaho bakit? Apay narigat. Ada angam karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan da ita trabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan kang agtrabaho. Kasano tayo ngay? Ag-apply ka na, uray kargador. Ni ading Ronnie mo da itagbusbusin Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman? Di pasahem ngay. Di nakilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka. Taka sa pulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon ngay kan. Aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan na. Sabagay. Pudno mo ti kinuna ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag a panawin. Nakababain. Kasano mga mangirwarda ni iti hulugan a motor damay? Bakit? Amo mo tanti damag kaloy. Nagbait nga agwaras, apo? Kakano ta kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo, basta nadamag ko, a plano dati mangirwar iti motor. Anya laki iti. Nadamag dan sa nga plano tati mangirwar kahit. Mangirwar damit tayo. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwarta no kasanaw. Ay wine, mapana ka talaga yung tumbigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isoda. Ang mga no panunutan damanan nga imapalta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa na minsan na bulan na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wan ngam amo mo ti ugali dagi nga agasawa, manang ipapandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka mo dyan, kaloy. Papanamgay. Mapana kaya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kan di bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya bang? Ay ko nasayaat ka na, no kasta. Ay wala. Mangirwar kami na talaga. Mapit lang, nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya. Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa nga agpaili tata. Tapno siya ti kaunaan nga si kaswinda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang laeng oh. Ay kawan Pagluganak tumot nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay, niya laki day. Ay. Ay, kamaudyanan na. Kat na irwarta mo't lang ti motor talakay. Ay, kawin na bakit? Nagmayat. Nagwapo motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitangdan. Aging kaad dati agayab ti pakitangdanan. Tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay, wala. Gusto kay tiday ta, Rosaing. Nga mabait lang. Apay, do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintad da. May salang Ngaminggatan ko na ti kakayso na kwarta kiti may sapay helmet. Tapno sa gaysata, bakit? Ay, wan nga agpaisoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawin na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka katay. Wan, itay pa aday sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rudin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Huwag ipahapal ka oh. Naman mo sinanag iti karo ba? Ipakamong dan motor ta. Rosay, hindi laki din. Apo, nagmayat matunday ta motor mo pare Barbaro Ay, wala paray. Apay, kapaw oh. Kanan ngay nga inwar mo dayta Itay biga lang paray.
Napangkuinwar ijay shop ijay ilay, oh. Hulugan day ta pare. Si kaki, di mo pa niya pala kikita. Saan nga hulugan day tao, ikardaw, oh. Kas day tao, oh. Kas. Agas man. Sana all ang anod no kasta pare. Kahit kung naman no, mangirwar kayo, magkaniba ka mau. Nadamag, may di na minsan nga daw plano yung magkano, ti mangirwar kay. Ay, kung mga anod pare, adumat ngamin ti, naggastusan me, di na panalawas. Iso nga aguray pay, naimbag ka na kayo sana ikas nyo pa yung kayam. Ayun na, apay, pangalaw, tor. Anya? Malapanawang ka pa yung paray. Oh. Naman di dyan laot. Sakto man nagpadayan. Nakipakamoy titataw. Nga adan motor may, oh. Barbaraw. Kaso. Ha? Si kakadiday ta, Lucy? Ha? Ay, wan magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko, naka-helmet. Ket, awan mo't awit mo a motor? Inusar nga nila kay kuti motor may tada na patag-anapanan na. Ha? Ada na patag-anapanan na, ako lang. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo. Kaya't kung aron nga ipakaam mo iti amin at tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan dosing. Ngam nasayat nga ron. Nukas ti motor yu sa nahulugan. Hulugan nga ibagbagamot. Kasdaya niya. Ha? Malain na kon. Saan ka gumatang? Di magasak lang. Takay kung ipakita kin ipakaam mo, nga ada motor kong helmet men. Ay, lalaki din. Amom lakay, aduti ka aruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunaam marusing. Rimuarak ngamin itay, ay kat hinusar ko at helmet ko nga orawan motor nga imot ko. Ha? Won lakay, ay na, kasta una pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Mga manusan da ka nakita, dagiti daddo makaruba. Ay won, adulat ta, ati sana nakakita kanyak. Isu nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na, agpalaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Anya ko mati nakababay? Nasaya at kit di ata maamuan da amin nga addamot ten motor ta. Sa bagay may kidi, tapno saan da panunutin, adjust ta. Ay wana, no ti panagkunada kat isu da lang ti adda kabaalan na gumatang ti motor. Ay nagbidot da kunak tumat, salbag. Dasaya at nagrana tarusay. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, adda ka din na patag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata, makasagay ko inton bigat. Ay, wan gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Ado ti makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka din nana. Wan, umay kami kinilakay ko. Nasayat nga ron no kasta roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inakman ita istor ni bakla, inakmat awisan. Aywan anana, barang nakalukat pa'y. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Ha? Tapay ba kay? Inawis nak ni bakat mo na, kasangay na gayam nga agpaiso inton bigat. Ay, unan niya. Kaya imbaga nakatiking ka mapanta. Wan, iso agundawayan ta inton bigat. Agmotor taman amapan ijay. Uray po utam, datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay, sigurado na ita. Bakay? Ngam bakay? Mabilaing. Panagkunak ka natsyanan ti motor. Ha? Natsanan nga ibagbagaman. Awang gasolina na, oh. Anya? Kasanutan nga ron ang makapan ijay birthday ni bakat mo na awan gasolina na. Amumutin makiniminan ti kasulila ita, oh. Aga-asam man tadanda ni 150 ti may sa litraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mo't amabalin saan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay, kag-helmet talata, Iduron talatan naging kay balay da baka muna ti motor. Sana bali ta pasalog may. Iso ka Santa Marigatan, oh. Anya? Usarin talata dagiti helmet ta. Santa nga agsakay.
tinapatag ka mamuandang at motor ta. Inya laki rin, para magdaman. Ha? Naka-helmet kayo, aging ganito ayan ti party, Rosing. Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakit muna. Di ko na, tada kayo matan dito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo. Ha? Oh, kita man nilakay mo, ala ba ni Jay ayan, di ka kumpari na. Ay, naka-helmet lang dati loko. Mabalin naman nga ikatan. Apaw, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti katam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay. Kayat mi nga rod, api nga minaya. Apo, kaya yung lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motor yo. Una yan, sapay ko mga road ta saan danto aguyudan dayta ipampanakil yo motor yo. Guyodan nga ibagbagamat. Apay hulugan. Guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Tiyaro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rosing. Apo, si kakit di mat pare kaloy. Itay tayo ping agsyasat ngam. Di ka mat na ikikatanday ta helmet mo. Ha? Huwag nga rin kalawi. Ay unay kan. Adyakat na makisyasat ka nakahilmitay. Apa? Kaya't ko nga rumay. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutan nyo pa ikit din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. Uman, nakamilang ang mamirmiraw ti siya na makagata. Ang laki day. Iso mabalin mo, ngay katinday ta helmet mo man. Nya laki din tata. Kaya't kung nga rin nga amin na tao nga may umatinda rin ti kasangan ni nana mo, makita na nga dan motor ka. Apay, just ayak. Ha? Alaman latan, kastam nga rin. Ng pangasim, tano matulog kayo kinibagat mo. Kat ikatan nyo kumamatan di ko na nga aging nga matulog kayo kat naka-helmet kay lata. Ha, anya laki din. Na idumduma kayo mat Ay, katamin na tawon to mo makakikita ka na kami. Nya laki mo dagito yan. Ay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ikaw. Ha? Doambok lakuma, akas di ti aramidan na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga rin na, nakababay da talaga. Nakababain da, panagkunada kat iso na lang ti makagatang iti motor. Saan damat aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat yan. Aniya? Di lang tupay magasolina, di motor nga yung pampanakal da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? Ha, ay kasta ka day. Kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay sana na. Hinduron da, tapno lang maipakita da iti tao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Ay, apaw. Talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay barang ano, agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyudan iti kabeta na panawan. Hay, salbang. Oh, itay ka pa'y atayak ah. Saan ka makataltal na kaloy? Saan mo mga bakay? Hindi na minsan pengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor tiyo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho tiyo. Oray siya matlakay. Manumot nga daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siya matlakay. Manumot nga daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinararamid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako maki nagtrabaho ta.
Ada ko mapagbayad tayo ita. Saan man akas tati bagbagam lakay? Tanapatagmutla ang anaamuan ti tao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad tayo itan. Kasano nga kuyo din da. Ay saan? Saan tala itulok lakay? Katawaan da talaki di nagiti chismoso kung chismoso ano bilang laang. Ay, kasano nga tayo itan? Awag kintik sa tixti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa ng sungbat iti awag na kaumay dantun dito'y balay. Ay, nakababay na rosay ngo. Bigbigatan na kami suod ka, Arosing. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas may tay ti motoryo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro, saan kayo nakabaybay di mano bulan na niya. Iso, ginuyod dan. Hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan. Halangan kidimad nga uray awalan di motoryo. Ket aghel helmet kayo latan rumwar kayo. Aha! Dagay din. Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardengak. Ket ay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo. Ngam saan mat, tahulugan magkayam. Anya? Ay, medyo piling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang lalaki din. Aray mo, Rosing. Ne, itaman pa ya pumanagna kang awan helmet mo pare. Ha? Kaywon gayam. Sigon ka nagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo Isumat na gayam Nyalaki di mo tembarang. Kas kalamangin insulto iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat apa naging surto? Kat punto ba't pare? Problemado lang aro rin di tao. Kas tapay lang. Tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ginuyod dan ti motoryo ng pampanakal yaw. Ho! Kunampay di kanya kakas dayjay, ngam saan mat gayam. Laikat pare. Uneng? Awan at talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao palastog lang, ti karga ti utag kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa balin sa mo, tinuturong ti saritaan ta paray. Sa bali ti turog na nga. Ay, ibagbagakon pare kaldoy Awan ti tao nga agbaligi iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam awan matgami palpalastog yo. Anya laki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayan daan timasusan, anak ko. Ha? Ayun tatang. Inaklangan nagtrabaho ijay. Ay, ang mga kitimat, no saan ka ngagbayag ijay? Ni tatang mat. Nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tila ko na. Iso masigurado ka mailiw-liwag ko tirik na ijay. Anya? Ay, unay mangaminin da ijay aborsyo. No apay mangamin ang naaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay taka man ako nakon. Unay ang balibaliktan, tinubong, lalaki ka na ta. Isungag pakalalaki ka gayon Tapapay ti ayatam, saan kaya pa na malalaki? Ni tatang mat, makadadali ti panag-imot. Anya? Ay basta, mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tatang. Ay ala, ang daking ka na ita. Ang daka pa tinitusto ka itan. Ang basta, nagitinasaya at kansaan. Ay, tatang. Ay, ngam na
Mapan kay Jay tapno ang trabaho. Ang mga makakita kan tumanan ni Jay, ti guwapo ang baraw. Ay, pakin-inlabam tumanan. Ay, salbag. Abaga no maikawa ka dito ayan mi kanakan. Ha? Tapay ko maanti. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang kanyak anti. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka din amang rugiin ton bigat. Wano, agina ka pay. Ay, mangrugi ako na anti. Tapno man mailiwliwag ko tirik na. Anya, kayat mo asawan, aging gaita, nasakit pa ang tinakam mo, iti dayja aborso, kapo iti panangisukat na kan ka. Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko, anti. Nasakit na talaga. I don't know how to explain it, anti. Ay, naapaw. Iso akayat ko, tayad ako mapakukumikumak, bareng mamimpinsan ko na malipatan daya lalaki. Ay, maluloko. O naikan ka, anakan. Apay ngamin aya, saan kang agpakalalaki. Tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam alalaki. Manumatin adaras nga inaramid ko dahita, anti. Ng babae talaga tirik na. Ay, tsak amukan ka lo siya. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O, anya. Agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa. Ewan, agbayad ako. Ay na. Nakapinpintas matanda ito abalasang. Nagpaiduma ti adda kinapintas na. Dahito ka dila ang tikatangan manong. May sakilong asukar, kan kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahita lang ti katangag. Tay sulaang mo ti umalayan ti kwarta. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinakan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik na di Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka ngamin. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking kadayta nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo latan iti Facebook. Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo day takapi kan asukar ko ta innakon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas dao, manday talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw mo nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man. Madlaw ko ata sigod matasaan ka kasta. Anya, nung napanak gimatang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkaro nga da may bagam. Anya? Numat kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlatamag. Anya laki din. Sumanao, yung kakit di kabilit a ginatang mong asukar iti garapuntan eh. Itayak pa yung agur oray, makakapkapi akon. Wan bossing, mabait lang. Ay, sabag. Nagpintas talaga pare. Naidumduma ti kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh? Inton kwan, mamuan ni baka mo rita. Jak lamon pare. Si kakit di mat pare. Pangasim matan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa lang iti sa balya babae, pare. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di pare. Siya man gini ti mamam king kwana. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Oh, sana nasayat nga angaw day ta pare. Mangsarak ka mo iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko tayo pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki di pare.
Umadanin ti Holy Week. Kahit ko asawan, day ta. Umadani man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man day ito, itaosaran minto kada pare Orlando, ang mapan agkamali di karayan. Kadwa na. Barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Ngam, apay, sumunod ka kade. Ha? Ay, saanan? Ay, nakapudpudot. Dito kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti plano. Awisik ni Lucia, edi papalan minto. Ada ka na ibagbagam? Ay kwa. Awan ko yata. Ala, yung kakat agkapin. Ha? Si Kamanan? Aywan Lucia. Ay, siyak manan. Anyang arap ti katanga. Kwa, awan ka tangak Lucia. No ayos la kumaking ka. Awisan ka inton Holy Week. Ha? Sa dino? Edi karayan Alangan man. Are you sure? Wan Lucia, di ka madanagan. Sakti makaamuking ka kung nagduman. Kasi tinakunaking ka iti tiyat. Muna ka ni Auntie Susan. Kaputa ka na yun kaagumatang ditoy. Iso na laang. Tasaan ka pa na ibagbagaking kuana. Asi katika chat ko. Oray saan mo nga ibagaking kuha na Lucia. Basta, agtyataktuking ka no sa dino ti pagsarakan tayo. Numapan tayo agkamali di karayan. Ay, kaya't ko na ita. Panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga dahil Alucia, pare. Aywan pare. Ay na. Intortured ko man tinapan nangawis king kuha ni grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo asawin, kadwa tayo intun bigat na mapanay di karayan, pare. Aywan pare. Kadwa tayo man na mapan. Panagkunakat nalaing tayo diyang kamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo. Jak lamang, pare. Uray pa'y mamuan na. Kat saan kami mat anagkasar. Isinak no bilang kaagayat mo't ni Lucia kanya. Anya? Ay unay dahil na panagpampanunot mong pare. Talaga asabali ni Lucia pare. Saan ang may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, jak amuking ka pare. Basta intun bigat. Agkikita tayo, iji waiting shade. Ay, pasensya kan manong tagbat. Siyak matintiin mo na Barta. Ayos lang, Lucia. Sigakit di man. Ala, mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid na Orlando pagidaan ti mabartag. Ha? Ay, unang agpaiso niya. Ala, umay kanta, alalayan ka. Hay, anya tayo talo siya. Api akas na, wala ito pa nakiktot mo. Aksidente at anak kambal ko tayo ta. Dagdag ka. Kasla, dagdag pa yung ting mamagpakik. What? Bakla ka? Apay, saan mo yaman lang? Tagba. Okay, ti sa papkinte. Kung nakalaki, tindo papaay ka. Una yan. Na yung baglaki, ti tanakambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Dapat babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagam to ka na Orlando. Muna ako na nagaway. Makamukan. Paklaman ka. Tinuka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Ada ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may sa kamutin lo siya. Awanan ba inay ya tagbat? Nakababay lagi, di ka nagiti nakangitipok ka na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sa wan. Awan day jay. Ala, umuna kay kidin nga agawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan.
Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga ro din Lucia. Si Kanton di makaamong agawid, iyayandan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa tapno mausawan ka. Uwan, siyak di makaamo. Pagibagayon to iti day tagbat. Saan ang agpakpakita kanya? Ang mga nonya pa iti maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa pa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay may tasaan ka makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasamak iti kalman iti karayan. Tapi manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare, ada napasamak ka saan ming amaw karag iti kakadwata. Kan may sa nakababain laki di kanilo siya. Sikatin na nga wiskin ko di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Isuna lang Taan niya pare. Kuha, edi ngamin kunak nga alalayak ko ma. Tapno agid da, tanabartag nga rudan. Ay na, kisabada. Nakambal ko tiloko. Anya? Kaya't mo asawin bakla ni Lucia, pare? Wan pare, po nakambal ko nga ron kat salpag. Dakdak kisapay ng tikwak. Anya? At na, imbis nga minamapantayo agkamal iti lamais. Sa bali mo tingka kamkamalan. Diyan mo badlok po ni Lucia. Anya nga ita. Ay, naloko akit ikastaw na pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayam ni Lucia. Ay, hapo aya, sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakamal ko. Lalaki. Oh, apay saan ka matagtagari tagbat? Awan bakit? Oho, di ko namkit de. Pampanunutam da di alo siya. Kasta unay apa nakakigtot mo, hindi na amam abakla? Anya, nangamom mo't iti day tama. Saanin na napatag no asino tinakaibaga kanyak salbag ka? Anya, Agasam man takas la proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo ti mawagbagi na. Imbes alam mo ti mapanyo kamalan sa baligayam bakit? Saan kumamat akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay, po bakla nga ron. Siguro, no sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon. Awanan ka itibain alalaki ka. Ala, usto kumamatan bakit? Dagita ti paglaingam kat. Basta na makita mabalasang, aramidam amin tapnula ang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no bakla, no saan? Usto nga rodan, bakit? Ikarig, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam. Tasaan mo kaya't adang ganti aramid mo? Salbag ka. Agasam man ta ibagampay nga isinanak no bilang lang tagayat matkan ka. Sana bali bay, kunam ta saan tamot ang nagkasar. Agasam? Matagbat ka tagbat ko naktumad. Saan na siyak ti kaskas tam Paglaingam talaga ti agkamal, iso atila makamkamal mo. Ay, itaman pa kasta tilang paray. Siguro, pinagsasawan na ka ni Koryata niya. Ay, ina pare, di naklang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Handay ta. Tumay. Ibagbaga kayo nga, pimay so lang araw, paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, yan lalaki din pare. Pag nakmam na ita paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, no nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pagkaayat mo siguro niya paray. Ay, pare, saan naman ang nagita ti bagpagam? Ha? Ang mga adaman dita igadan ni Koryata nga agsisim. Mangag ng tumanan, ay apo narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arot king kwa na.
Mabuting ka magayam. Oh. Ay, kwa, ay, mabuti nga ka talaga, pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Anday ta. Iso manipo di ta baray. Saan nga min atila makamkamal mo? Inya lagi din baray. Tôi đi à? Ok, thích đi. Đi đâu đó rồi đấy, anh em mình solo mà, anh em mình. Không, mình biết tự solo mà trên mình chứ. Solo bolero rồi. Đó. Mày bật kiếm tiền xíu chứ kìa. Đâu rồi. Tôi bây giờ mới làm luôn á, trước là chưa có ấy luôn á, bây giờ mới làm luôn mà anh đòi bật kiếm tiền, cũng ước á. Review lại. Có cái này nè, đeo vô. Nè. Đó. Giống mấy đứa tiktoker. Ừ. Thì em mua cái này mốt bị đuổi em đi ra làm review tiktoker cho chung thẳng hàng á anh. Ha. Mới ngồi là nhai hàng đớp đi. Kỳ quá à. Phải nhai thịt chó như thịt chó là anh em sẽ review thịt chó này nướng ngon lắm, cái lẩu này cũng ngon. Rồi đớp rồi đớp. Đúng. Tứ ở đây kêu là đớp đi em. Mình đưa cái mít vợ nhai nha. Xong nhai xong đây nè. Anh này à? Nhưng mà đúng không? Có không? Có. Lấy ra thôi chứ sao bỏ. Lấy ra rớt cái niềm. Ý là lấy ra thôi, là để chổng khi nào đói thì chị Nhi kêu vậy. Giờ cả công ty biết hút thuốc là ngại gì nữa. Ủa bữa chiêu bữa lại gì? Không lê ai? Đúng. Tụi rồi quay ngồi ngồi vậy hả? Ngồi như vậy hả? Có nói Nói mà, chuyện nói hả? nè. Ấy chèn vô luôn. Quay thử thằng anh em cũng thấy vậy. Không, cái này để cái cao đô này luôn. Vô khúc cuối luôn, coi thử nè. Anh thấy là bật kiếm tiền quay vậy thôi chứ má bật khó phải. Ý là đã có bật đâu, cái này là đang trong quá trình làm này em vô bỏ vô luôn. Thiệt. Lên Facebook á. Không, Facebook nó bị bẫy. Facebook em kiếm rồi cũng thấy tụi nó cũng có rất nhiều bẫy, nhưng mà tụi nó hơi rất của bọn Philip. Ý là rất Philip đó, nhưng mà nó không có đăng bài, nó không như mình. Thậm chí nó rất là đậm. Lúc mình đợt đó mà có bia vậy. Bây giờ tôi có bia cái này nhưng mà tụi nó réo được đăng bài ấy. Có một ý là lô bia này, giờ có bàn cái bia cũ á, tụi này nó làm không? Mà bia giảm không mà. Mới mở đăng lại. là được. Đăng lên mà có còn tương tác không? Đăng Nó từ hơi từ xui mà. mà. Tương tác hả? Không Từ đâu từ phải đó. nói đâu. Đi em đâu cầm hay gì đâu. Mình đi chay mà. Đúng rồi. Đợi nó tự đề xuất thôi. Đúng rồi, nó hơi tốn thời gian nhưng mà sẽ đỡ hơn. Riêng gì cái group thì không được kéo được á, chỉ có đăng trên cái con bay nào đó thôi, không là làm con bay. Còn nhiều hướng đi mà anh. Không đi qua cam. Đã không có kênh kiếm tiền là chịu á. Má kênh lên có view á, view lên nữa là có view nữa, nó bỏ. Ngồi Giờ cái view khó lắm nha, không chịu đâu. Anh view giờ view còn không ra luôn kìa, view 4 kênh rồi đó. Nói đi chung. Vui gì? Cầm cái này lên kể chuyện. Em lần cũng muốn cái chả có view. Anh hãy cái ti qua cho nó làm á. Anh thấy cái anh lao qua chưa? 20 đứa. 4 cái video của anh thôi nó đã lên view rồi. Mà nó đéo chịu làm, giờ anh view lại méo lên luôn. Thì ý là bé này không chịu làm, mình có bé khác. Ừ. Nó chịu luôn á, giờ view đéo lên luôn mà anh chửi. Bây giờ chịu không? Bé mới. Mà anh chửi Bé đó này em. mà không muốn làm nữa đâu. Thì không có tiền không muốn làm đó. Làm gì mà. Thì bây giờ đi cưới ông đại gia Trung Quốc mà. 90 tuổi rồi. Khủng quá, 6 mấy rồi được rồi bây giờ. Không, bây giờ ông 90 tuổi tới 91 tuổi mất rồi. Càng lớn càng tốt em. Lớn ba thằng luôn chứ đúng không? Cái đó gọi là gì là sugar daddy. Bao nhiêu? 60 rồi. Ông mới 60 à? Ôi, 3.60 hả? Rồi lớn hơn ba luôn á. Dạ. Tại vì Sinh năm nhiêu? để muộn nó để muộn. 96. Cái gì? Sao 96? 6. 17 96 66. 1966. Vậy là lớn hơn ba anh Chục. đâu? 69 hả? 66. 66. Lớn hơn 3 tuổi. 3 tuổi. Lớn hơn 30. Em 7 mấy rồi. Cái mốt sao anh không ra? Cái mốt anh không. Không, cút. Cút. Mày sao? Dịu. Cút luôn. Không. Chút. Không cho nó có ảnh hưởng gì hay đó gì đâu. Chắc gì nó chịu. Chắc gì không chịu giờ chơi kèo không? Một tháng nha anh Khánh chơi không? Mất cái gì? Mất kênh nha.
Đứa nào? Thì giờ anh với em không có gì đó, anh mà kiếm tiền lên là anh mất. Giờ anh kêu anh Khánh 1 tháng tán Ý cái là này đó. đứa nào? Chúc hay Diệu thì anh chọn thôi. Không có. Anh chưa thấy mặt. Diệu đi. Anh đưa Diệu em. hả? Diệu đi. Anh nghĩ Diệu luôn. Anh nói giỡn thôi nhưng mà nếu mà được thì giúp cho anh Khánh có người yêu thôi chứ gì đâu. Diệu đi chút. Thân càng thêm thân. Ừ đúng rồi, nói chuyện bình thường lên, thoải mái lên. Tức là gì nè, ví dụ mà tự nhiên bạn bè không, bạn đi làm xa đúng không, anh Khánh chở về rồi. lo cho ăn uống cái kiểu đồ. Thôi là Để bạn tự lập, để bạn tự lập. Bây giờ chỉ cần không nói gì hết là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ em ngủ ra đi, ăn đi ăn lẩu. Đúng. Đừng rồi lẩu đi. Thôi Ra được đó cho ổ lộn thì 7 món. Thì bây giờ nè, em chỉ cần làm hỗ trợ anh Khánh ở cái phần gọi là im lặng thôi, cho gặp gỡ thôi là được. Đúng. Cái đó khó hỗ trợ rồi nè. Sao khó hỗ trợ lên. Mày về mày nói mày mét hết rồi chịu. Đúng rồi. Tại Phải nói với tại sao lại mét? em dắt các bạn. Anh Khánh làm gì mà nhắc? Anh dắt gì? Ừ. Anh dắt đi đâu? Anh Khánh là một người rất ngoan luôn á. Thấy anh mình ngồi làm suốt